ukuthi ngampela ubeyenzelani. Kodwa-ke ngaphandle kokuthi sikumoshele isikhathi kufuneka ukuthi uzwe ukuthi uWelile uqalephi wase eqhubeka ethini. Indaba kaKhuzani nalo mlandeli baphendulane, kuze bephendulane bekade eqala uWelile wasendela uKhuzani, washo futhi wathi ngimsendele uKhuzani ukuze akulaye wena. Sengimsendele uKhuzani uphendule wathi, yabo. Ukuze nje sifinqe inkulumo ngobolile samazwe yaxova, azivele sithathe la kukhuluma khona uKhuzani bese silandela inkulumo le kalomfowethu lo bekhuluma. Ladies and gentlemen, nangumthandeni zakabi ngithe noWelile ngicabanga noWelile uyakhala la kakhona ukuthi nali igcoka amali zakabi yelo uqoqobelo number 1. Sengimnikile uKhuzani le clip. Ngifuna ukuthi impendulo yakhe ukuthutheni. Hayi wagahle mfaka mpunguthi. Sifelele phela uwo le nunu lena sifelelwe. Hayi bengazi ukuthi umubi ngisho ukhuluma ungaziwa umuntu. Kuthiwa nje izwi lakho libi usakhuluma. Kuthiwa ngathi nje uphekelwa kusho uthi isitofu esinakofokofo, one plate uqwasha. Sifelele uwe le nshaleni ububi. Ngiyaqala ukuzwa umuntu omubi ngisho ekhuluma ungamboni. Ngineshoka ukuthi lo muntu lo mayekhuluma kuyanuka lapha asuke khona. Mayekhuluma nje inkulumo yakhe vele ikhipha iphunga ngendlela mubi ngayo. Mubi lo muntu, ngathi wayiboshwa amafindo ebusweni. Mubi lo muntu, ungathi wakwashawa umphakathi ngendlela mubi ngayo. Ngendlela nje amubi ngayo lo muntu ngathi wakwashawa umphakathi. Futhi imbi le yangane ngiyayazi. Yazi umuntu abe mubi ngathi kuphekelwa kuye ebusweni. Mubi lo mfo. Marketing enziwa uKhuzani la mawukuthi abantu ababoni bangeke bephinde bebone enziwa uKhuzani uWelile kanye nalomfo omaningi amathuba ukuthi kungenzeka ukuthi bamdibi kanye naye-ke umfolo njengoba begxeka igcwama elisha, njengoba noma bepraise igcwama elisha benzela ukuthi abantu bebaseleke begijime beye ngale beyothenga amathikithi aKhuzani. Bafowethu ngaphandle kwanda kakhulu ngicela ukuthi sibambane kwivideo elandelayo yomhlaziyo yimele. Kusho abanye kabalandeli labathi hayi wena usumhlaziyo yimele ngoba into eyikhulumayo ziliqiniso. Ngithanda kakhulu ngani zakwethu, ungakhohlwa ukusubscribe, share, uphinde comment. Ukhulu nakho wonke umusubscribe ayikho malaka hamba, kodwa-ke suke senza ithuba wena oqala uthole notification uma-ke sikufaka la ivideo ehamba phambili. Asibone la kumhla ka 29 kwekupho nezakho ukuthi zithini. Shapo.